ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan, bambantayan ka, adamat ni Eva a caregiver mo, adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam, nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak, jak lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko, nagdamag aklay. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam, di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi, nga mandi kamat. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat tayo iti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti CR. Nagkuring nga tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka, tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakit saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arim mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama ka sarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat ang kasarita inton makariing. Anya pa'y ngay no di kasta. Ni ka di Brigida ti mga asikaso iti daduma ang negosyo da? Nangag kumuti saritaan da. Adi na kanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rot akanayon arumwar. Jak mo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Kaitalagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brigida. Ha? Kwa ma'am. Daytay... Kaslada mom. Mabalin ka di amamuan? Ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y amaibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan ng asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan, gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag, makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun am lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Inka basit ijay? Sa dino nga ijay, ma'am? Inkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa'y ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak, ma'am. Ay na, jak pala nakadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina Brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak di ti kwarto na dya Brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Uwan, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di na imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka, tada pagsarita mi. Matumpal, sir. Mabalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan. Sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda ngamin aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapan na ka iti dakkel abalay. Nasaya at nga road tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusan amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day chay. Kat, darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kayat ka di asawan da ito aluklukwan ni ma'am ni sir. Ti malaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwag tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakitak. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamalit anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumat lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagak nga taday to'y kinisay. Ay,
Jack amaw anak. Ada kan mga ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang? Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iji barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Kel ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay diti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga na importante nga ibagak. Amangan no kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayam na? Ada ka dirumbang ama amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutang kanya? Mapagtalkanak a tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? Adalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanula taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. Adalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot akon. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kurati doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay naiyag ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am.
imbaon na amangipan iti kanan nyo, sir. Apay pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Idi malikod ni manang salud ang pumanaw, inayaban na kanumo laang. Sana imbaon amangipan iti kanan ni sir, ma'am. Apay pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige, ma'am. Inak ibaga iti driver, taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laam mo, no kalat ang makalagi pa sumangpat. In kay nga rudan ayaban, timang tulong kanyak, tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka numat amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, katimpan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao dito private room. Dua talaang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti da ito'y, ha? Un, ma'am. Kabutang ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan ko na, takabutang mo. Ma'am. Ada nakita ka lalaki akakinkinibin na iya tiyandaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino ti nang ikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Inkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawak. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko amasong batan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kat inkandado dayjay a Devi ti kwarto ni Steve. Inka withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bank book. Anya, apay nga batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayan tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na. Awan ammo dayjay katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Ada ka no toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong, tadi na malukatan ti kwarto ni sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan ta nga rod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga no agsubli ni Ma'am Brigida. Inta nga rudin, manang.
Impang tan apiwakan na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutaktak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat, isupay tinatangse. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak matan, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Amangan no adda manen mading aramiden ni Brihida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brihida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat lang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak matan. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. Addan samat ingyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaa nga impanda iti ospital. Nabayag basitin anay dalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan ni Jabalayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brihida. Nakapsot siguro a doktor Tapay ngay asaan ang maimbagan ti amo na. Day tamot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon apanawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang remedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka diti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton ko, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo ba nagwapo ak? Ado ti aggusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na? Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalakkan ka. Angam na awanan agad. Pagan ano kangay. Inka man mangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaag di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo. Di ka man siga akatulong? Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapak aguyudan tay safety drawer di sirok ti Katrina. Ne, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mi ka ni Conrad. Kunaklakit
Dinuawan maalak ang kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida dita silid ni Sir Steve. Dinadaal na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat daytan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, diyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti dayta babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidon na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Apaya kasla na bagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya na bagyo asasawam. Itarimaan mo kitde. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tayo nakitak na igam na. Ay, nagdakas sa talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga ron ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Day tamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mat. Iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Ada ka din nagbaliwan ti Marikritnam? Awan mo ti kaslamang mangag kong agaw-awang iti lapayag ko. Makadurog akmeten iti nasayaat. Naawan jay kalat apan nakakikiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kuna ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa bilong iti bagi? Amangan ka no nailawak iti kankanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita, nga namang sabsabinong iti kanak, wano, inumag. Nalabit, Manong. Di tay mat amo, di tay mat nakita. Basta day tati imbaga ti doktor. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanyak. Apay, podno ka di ti gamot, Manong? Asin tinang salabay kanyak. Naimbagta nakita ka dito Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di kagtig na iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Imbagta nakita ka dito Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtig na iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang? Awan ti ado sa ludsod. Basta magna ka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abagan. Tarsam! Saan mo nga ron nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan masugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan natan. Apay nga imbaon mo pa Anya ka ti imbagatang mo.
Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan, napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni Jachendaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni sanod ti awagam, amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa balitag parparik na kanyak. Amangan no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam, no ibagam amin adamag kan ka. Anya ka diti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pala ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbaganan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamot ti doktor na agagangay ka no iti lumakay. Adumat di ta ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iig mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun timang pabarya. O karkarandak nga rod, ma'am. Tapno maalak. Adda di ti bulsa ti pantanon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun timang kaut, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo ito na, ma'am. Ayan gayam ti ko nakakautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay? Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo?
Apay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong. Awan kwarta na dayta. Uy. Mayat. Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta? Pudno la unay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak a makaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanong tan, kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito yadigi. Manugal mo't gayam ni Ma'am Brigida, kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment, nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramidan. Nay, apay maringkwas ka. Nakitak ni Eva aman anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Hustumot ang nakariin ak idi na ikutik ti imak. Banog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas niya itinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingkakitaan, ijay dakkel abalay. Sige man nga rod lakay. Madi talaga ti marikrik nak. Ay naimbagta na daanod ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amuyo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laang ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito'y ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mo't nga agigyan, saan aya? Iso nga minti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudon ngay di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay di presinto. Imbaunda ka nun ni Eva di tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngamsaan ka numutan ang nagsubsublay. Tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pang-asim, mapantan iti presinto. Ala, mabit laang. Tanay, naang dudak, ang naggapu iti bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden iti ladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iti balay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atin nga tap no masulom ti balayaw.
Ngamtay ka hadiyero kat awan ijay balay. Iso ti may sa adinamag ko iti day jay ababai. Okay. Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero, ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na, ad-ada magananak iti kastangar aramidem bagay. Tumakder ka, antun kuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga, Rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamak kan ko na. Nagadua sa lunsod mo. Agpada taas an amakaam mo iti sungbat na. Sana bale, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaak sa mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbagana kan kakaayan-ayat na. Awan mahit. Ay. Ti imbagana kat agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti daytoy a panagsasarag. Ukarkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ama kalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Ang balansamutan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy! Di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Anya ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna? Anya nga ititad ko agungguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kayat ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya kumadayta, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.